Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Menteri Sarkar Bakmi yakatnat ki Kampen Raisor ke Jela, ubah hamlet sendoling, ubalong ru UMLA ke Melim constituency. Haka pratarek mentau nailur arjakat pra, ulaple perda ya ke Lempung Yakob lakai football ya ke Balatib, kum ke 7th Melim Luom Football League Tournament 2018. Baju perlong man laus nam, da ke seng Melim Luom Sports Association, ha lengkian siap. Haka ni kesengi deki hajar ngut kipat ba na keleng kisnong kathan Melim Luom. Kilawan sakhi kini kesengi balas dangi ke jelang play da ke Jacob ya match pass. Jong ki kena skol ki bahap apok pot usam trikam jong ke MLSA ya ke bala bishar da OC ke Madarating Police Station. Haka ni ke Jacob keladan country utuli ki kenhon baro ki balawan sibenta. Bat ya ki jing lakai an pelong ha keleng ki madan lakai jong kisnong ba per ki bahap apok kathan Melim Luom. Uba hamlet sendoling ubalong ru chief advisor jong kaseng MLSA. Habakran hakan kesengi ulai kublai kinong kitkam jong kan keseng. Nang ta kiri orang ba yo OC ke Madarating Police Station ki kena skol kinong hikai. Ki kenhon lakai bat ki paj ba kumjo ki kena skol na ki hinyo tuli ki skol. Ki balai mentah ke match pass. Ki skol ki balai mentah hakan ke match pass ki kentom. Ya ke Mauyong Presbyterian Upper Primary School, ke Lam Jingshai Secondary School kan Armer, ke Pom Kenyo Lower and Upper Primary School, ke Lingkian Siap Lower and Upper Primary School, ke Ompok Leo Secondary School Mau Penti, ke Mauwan Lower and Upper Primary School, bat ke St. Peter High Secondary School Rang Bibi, ke Balara ya ke Nam Lakdo. Melim Brockway, tang ke sport ke football, tang ke pulai putih, tang ke karep keriang, nreiru hak long beri memberi kesengi bagi long, ke wei kesong, ke wei kesau, ke biateli, bat beran bayi, kamtam, pras nomor tau, kamtam, prari project benrio. Aiba, sofa, kiri, yang kam jong Melim Luom Sport Association. Kemudian kita masuk, jadi kita samla, berakuat, menteri kumni. Yang ingin kuat ANP, ingin kuat tang kejengkersan, kejeng terlang, ketika mohon ketika yang jauh pi. Nyau sedang menter, saya terlang bangi, toya dari semaru ini terlang. Wadom lek kumar kering nuru, wadom saya lambak lahan nuru. MLC dengan seng, kepada lama pi, halti kepada halti kebabet. Ketani kita nak kenyan, kesoban semru, yang kelat ke kewujungan, ban pemenapa iba, bala play, yang ke 9 belum, football league tournament, kublai kerkui pi, kublai sebut. Marjorie and placard bearer Lam Jingha Mar Banang. The next contingent is Mauwan LP and UP School. Team commander Larshan Kupar Kharkangor. Placard holder Ringsterwell Kharkangor and flag bearer Bilestar Dongkrau. The next contingent followed is contingent fellow are Mauyong Presbyterian UP School, Chief Commander Haskinson Kurkalang. The last contingent team is Lincoln Shiap LP and UP School, being led by Commander Ronisha Kanmau Plang, placard holder Scott Will Kirim, and flag holder Nibes Roy Karlang.
Hawa pajak je kon hakani kesngi sedang jongkani kelempong. Kemaukar Meliam Sports Social and Cultural Club. Kabalong kalado house name brala. Hakani kesngi kala perliam yek Lincoln Siap Sports Club The Laigo Lanot. Perking kepada kita perking geli lawan pada sekali ke babak. Besok hari kita baru kita negara jom dia. Terima kasih.